Pozdrav dragi gledatelji, evo nas ponovno na mojem kanalu. Danas ćemo igrati Minecraft i snimit ćemo drugi nastavak. Pa krenemo. Evo, ovdje smo pronašli nešto malo dijamanata. Nije baš nešto puno, ali ga ima. Ne. Dobro, nema veze. Idemo dalje. Ovdje sam nešto dobro pronašao. Evo još malo zlata. Još zlata. Jao. Idemo dalje. Ne. Tako. Evo redstone, nešto malo. Ovdje je sve puno lave, a tu ima nešto redstona. Nešto malo irona. Ne, tu nema ničega. Evo dijamanata. Sad ću pokušati ovu vodu zaustaviti. Evo, uspio sam.
Nisam pronašao puno zlata. I da, pa sada bi već mogli ići van jer dovoljno toga. Mislim da ću naći normalno izlazne kao što sam radio rupu unutra. Ili će mi trebati ići kuda i pokušat ću izaći samo tako van. Nisam baš siguran da li ćemo uspjeti, ali ćemo pokušati. Ovdje imamo spider spawner. Hajdemo mi samo gore. I tako sam ostao bez krampa. A vjerujem da sam dosta blizu površini. Ovo će doista dugo potrajati. Tu sam gore negdje pri vrhu. Da vidim kamo. Evo, oni smo negdje. Da, tu sam negdje u močvari. Sada baš da vidimo gdje sam ja iz početka bio. Evo selo, vidite li selo? Pronašao sam selo.
da, dragi gledatelji, to bi bilo sve od mene. Doviđenja.